bwanyuma y'empinduka y'obwire kuteganisa abahingi mu Uganda, Minisitule y'Ebyobuhingi n'Oburisa n'Obushagikirwa mu banki y'ensi yoona neyo kwombekera abahingi n'abarisa ebyoma by'okwiterera nk'omuringo gumwe gw'okwongeraho omutindo gw'amasharura. Kanoni Jackson Bwisho ori omurisa kandi omuhingi w'amaani kuruga omu gomborora ya Bubare n'omwe aha barabanze kutunga ebyoma ebi kandi ogu yaherize kutimba amaizi. Ubwo omwana ogu yahingire gukamuheebwa gavumenti kandi na President Museveni obwo amutahyaire omu mwaka gw'2017 akamuheereza amaizi ga soora kwonka ekirikutangaza tigakakozire. Nkokumpa amaizi ganakoreka ekiwaani kibatwaire bakirize pira mwabireba baberambika omunanka omurutuuzi bagenda ngo esente zibatwaire zabo batire n'amaizi agatarakozire agaherwa President omugurusi witwa Kanoni Bwisho kabenisha kwa na RDC okore fora pashonge icyo nabyo kupata akwa miza gonyokije nahikaho nareba gatire mugashoma aho gwakorire omugurusi witogo akoko shanga katapa kamwe kakarwa mizi ushanga kandi kataro mwino mu rutoki rw'utire kigamu yambere kirebwa tumamizi yabagabire make obaga byome batire mukafire. So my fear is yabase kuremwa eyabire irye yabusha hati project enjiji yari kuzamuja ateke mwe sente sustainability yayo neza kubeha. So ombinte binareba monitoring gauge one His Excellency the President yamara ku donatinga machine arenjiji yajimuha district leadership terabiri involved ku monitoring agwa kuno jango bakamonitoringa first of all bakanabaza kureba show the work na materials zakoze sibwe ezira kushire ku breaking off. Number 2 bakabintu ba following who did what especially service providers. Osbat Arnitwe uri engineer w'ebyobuhingi n'oburisa kuruga mu district ya Mbarara ashoborire mu government netekaho ubucweka 55 harigana ndero muhingi ayeteraho ubucweka 25 harigana. Ekigenderwa kito program ejo no kugira ngo ba farmers ninga abahingi bita bitino ko mbyaro babase ku accessinga ebyoma byo kwiterera ebihingwa byabo akasente kace government iri kuba yambaho ikabateraho nabo bakafune bebyoma bakiterera ebihingwa byabo. Ntukoma amuhingi aine acres 2 necweka ebizoni ndunde 10 so ntaitu koma okugera program yo design nje kugira ngo supporting omuhingi ogo wahansi hati cyando kuba kiringo kiteganisa abahingi n'abarisa abarisa cyabateganisa kubura ebinyansi byo kwente abahingi cyabateganisa ebihingwa kubura kukura ryo mbwire bwe cyanda bitegereze njura mwene ati ntubatera omuranga shaje nibatera omuranga kugira ngo government ine program nyo kugira ngo muhingi no murisa woine amizi agoko mangu tugakoma akadamu kwa katimba government ne yakuya ntukutera system tukutera bya pipes nebindi deni tukora akanto kutweta ako kwitara imekatera turi abajenyi uri umujwekero wa president mu district ya Mbarara ayerekero kwato kwa abahingi abatarwenda kushoborera abantu entasiya yabo kandi umushangwa gutira abahingisa abataru kushoborera kurunji especially the community development officers, agricultural officers and commercial officers. Already abahingi babira butwarambara today tarho nomwe oyine kibaro tokabasa kumubuza for example nkamatana hati yituri ubwo mwana ugumu kureba numvura engineer yo netera mizi ariyo na irrigating M3 agiro mu value addition ayine misiri ya man hectares over 60 z'umwana umurunje kuko umugureba konka ko kumubuze kibuzo uti nota muzingahi kandi uyiha muzingahi kandi ko ibi byo nakubigireho uyihire muki takindi takuchukugambira. Timu ya district ya Mbarara etayire na mantini bya mugisha nawo wahirwa umwana kandi ubwo bwa hati nayongeraho mutindo kandi inene byoma ebyo kwiterera. District ya Mbarara ni mu za district ziri kuteganisibwe cyanda ekiri kwite bihingwa byinji kandi program eje egenderire kongeraho amasharura ekirayongera intasiya y'abahingi nkekigenderwa cha parish development model kukiri gasha kwa Aidan Bataringaya.